Бисмилла, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Мавдал қыратың бірінші томы, 23-ші дәріс. Ад-дарсу ат-талису вал ишруна. Санатун фаслун, санатун жыл, фаслун мезгіл, шахрун ай, усбуун апта, йомун күн, нахарун күндіз, лейлун түн, дақиқатун минута, фаниятун секунд, но минут, но секунд, рабиун көктем, сойфун жаз, харифун күз, шитаун қыс, хамсата ашара 15, фалафатун ва ишруна мына 23, миатун жүз, әлфун мың, миатун ва хамсата ашара 115. Енді сөйлемдерді оқуға көшеміз. Фил яуми арбаун ва ишруна саатан. Неге арбаун? Арбаатун емес, себебі мына сөз әйел тегінде, сан ер тегінде. Фил яуми арбаун ва ишруна саатан. Бір күнде 24 саат бар. Фи шахри асабиу. Бір айда апталар бар. Қанша апта екен жазам, жаңа апталар деді. Фил усбуи саб'ату айямин. Бір аптада саб'ату айямин 7 күн бар. Ал-джум'ату ас-сабту ал-амна жұма күні, ас-сабту суббота, ал-ахаду воскресенье, жексенбі, ал-ифнани понедельник, ал-thulатha вторник, ал-арби'a среда, ал-хамис четверг, сосын қайтамын жұма. ذلك البيت يساوي 1000 تنجة. анау үй ذلك البيت يساوي 1000 تنجة. معنى ذلك анау البيت үй анау үй 1000 تنجة 1000 теңге يساوي тұрады. اشتغلت الليلة 5 ساعات. бүгін түнде 5 сағат шұғылдандым. 5 сағат бір нәрсемен айналысты. في النهار نشتغل وفي الليل ننام. في النهار күндіз نشتغل шаруамен айналысамыз. وفي الليل ننام ал түнде ұйықтаймыз. في السنة 4 فصول. бір жылда 4 мезгілі бар. 4 فصول. فصل الربيع көктем мезгілі, فصل الصيف жаз мезгілі, فصل الخريف күз мезгілі, فصل الشتاء қыс мезгілі. خرجت إلى السوق فدخلت مكتبة فاشتريت 11 قلما و100 كراس و1000 ريشة. خرجت من шықтым إلى السوق базарға. Базарға шықтымда кітапханаға кірдім. Одан фашtaraytu сатып алдым. Нені? 11 қаламан. 11 қалам, 100 кітапша және 1000 қауырсын сатып алдым дейді. Кам юсауи қаламука. Сенің қаламың қанша тұрады? 5 миллиматин. 5 тиын. اشتريت هذا الكتاب ب24 مليما. бұл кітапты сатып алдым қанша? ب24 24 مليم тиынға. في الشتاء نتعلم في المدرسة. في الشتاء نتعلم في المدرسة وفي الصيف نستريح. قسطا نتعلم في المدرسة. مكتبته وقيمس. وفي الصيف الجزدة نستريح ديمالامس. نتعلم تاقوصي تجريك. نتعلم biz o'qiymiz, үйренеміз. бұл نحن نتعلم. biz أنا мен қалай болады? أنا أتعلم. дәл осы харекеттер нунның орнына алифті қоямыз. أتعلم. أنت сен таны қоямыз. дәл сол харекет. تتعلم деген секілді. هو يتعلم. харекеттер сол.
نحن بز نتعلم من أتعلم أنت تتعلم هو يتعلم حركة القوسين تتعلم يتعلم نستريح أستريح تستريح يستريح دegen sekilde وسجكتيمس في هذا الأسبوع بالأبتدا نذهب biz baramiz قدا إلى الغابة ورمانغا أذهب من برامن تذهب sen barasın يذهب ol barады في السنة نحتاج إثنا بولغر негізінде في السنة 12 شهرا bir жылда 12 شهرا 12 ay бар дейді المحرم صفر ربيع الأول ربيع الآخر جماد الأولى جماد الآخرة رجب شعبان رمضان بارم bilesizler aylarda رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة mana осы шақ етістігі жаңа көрсеткен жіктеледі өткен шақта қалай екенін білесіз mana нахну өткен шақта қалай болады تعلمنا өткен шақта біз үйрендік hareketlerini koyma koyun dal осы hareketler تعلمت мен үйрендім تعلمت تعلم жай ғана ол үйренді mana تعلم تعلمنا تعلمت تعلمت تعلم мынау өткен шақ мынау осы шақ осымен 23-ші дәріс аяқталды. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар. Мына қазақша сөйлемдерді комментарийге аударасыздар. Келесі дәрісте кездескенше ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.